Chuo cha E6 mliango wa kwanza. Mtawali Ahusero anausa sherehe. Kaiza utawali wa Pashia wakala na mtawali umwenga aliyekala akifa Ahusero. Ahusero yuyu watawala majimbo Ghana na Mirongomiri na Mafungahe kula India hata Kaushi. Ahusero wakala akitawala kula Susa, kwani Susa were ndo mzi mbongo wa Pashia na yo nyumba ya kitawali yere ikuko. Kaiza mwaka wa hahu wa kutawalakwe wausira sherehe abomu na maofisa osi kaiza utawaliwe. Majeshi gosi gapashia na Medi na abomu osi amajimbo hamwenga na vilongozi au tawali makala haho bai akainyesa hatu utajiri wosi na nguma ya utawaliwe mbomu kwa muda miezi 100. Ariogonya viju akia usira sherehe osini mariokala kaiza muzi wa Susa abomu batite. Sherehe hiyo yahala siku fungahe na yahendwa kaiza uo muhala wayo nyumba ya mtawali. Umuhala were uzapambwa na pazia nyaruhe na za buluu za kufumwa na pamba. Pazia zizi zere zafungwa zulu za mingohi ya marimari pakuhumira vidanga ja fedha na nyugwe nyaruhe za pamba. Were hana makochi ga dhahabu na ga fedha garigoikwa zulu za sakafu iliyotengezwa na marimari tune na nyaruhe lulu na mawe mangine katamani. Mtawali wambuza divai ya kitawali kwa unji. Divai hiyo ya tsofa kaiza mboko za dhahabu za kila namuna. Kila mtu wanwa hata akivaa kamari, maana mtawali were azalagiza aumikie kukala kila mtu akale huru kunwa ere ahenzayo. Wakati uo vidzo Vashiti mkaza mtawali naye were anosira sherehe anache kuko ndani za nyumba ya kitawali ya Ahusero. Vikara iliyofika siku ya fungahe ya iyo sherehe, mtawali Ahusero wana divai na akifahirwa jo moyoni mwakwe akimwiha mehumani bizita haribonu abigata zetari na karakasi mere ni matoashi afungahe mariokala akimuhumikira mtawali bai akialagiza mamrehe mchewe Vashiti mbereze kuno akale andavala taji ya kitawali. Lengore were ni aze anyese oatu hamwenga na vilongozi uzo wa Vashiti, mana were ni muzo kamuna bai oahumiki machenda wa Vashiti ere marijo lagizo niye mtawali ela manafika kuko Vashiti akikahala kwenda kuna mtawali akitsukirwa jom akisikira utsungu jom moyoni mwakwe akiaiha atu aluchu mamanyao mautu gaendwajo, mana yere ni kawaida mtawali kumala maadho kulapa osi mariokala na ujuzi wa sheria na maumizi ge. Mariokala hehi naye mere ni Karishena, Shetari, Adimata, Tarishishi, Meresi, Marisena na Memukani. Vilongozi afungahe Apashia na Medi mere ndo viswa kaiza utawaliwe na ndo mariokala na uhuru wosi wa kumwona mtawali. Vikara mtawali Ahusero akiuza akiamba Vashiti azakahala kusikiza amuri nizoilagiza mimi ere mtawali kukirira pa matoashi angu vize kulingana na sheria ni ahendeze kona Memukani akimzigizia mtawali na vilongozie akiamba Malkia Vashiti kamkoserere mtawali hakei ela aza kosera vilongozi mario
sinize hamwenga na atu angine osi mario kaiza majimbo gatawaliwago ni mtawali Ahusero. Kwani utumuu uzo waohenda Malkia Vashiti be undafikira anaache angine nao mandahudhuia alume ao. Maana mandaamba mbona ye Malkia Vashiti waihiwa ni mtawali Ahusero akikahala nakanderwe kitu vivirero kare akaza vilongozi apashia na Medi maziosikirajo Malkia Vashiti azijohenda mandahudhia alume yao zajo ja Vashiti. Vivi vindahendya ukale na kahudhuie na kondo kila hatu. Bai ukijona ni karakara hewe mtawali mboza amuri ukala pandikwe sheria isiyo galuka kaizazo sheria za Pashia na Medi. Sheria hii na yambe kukala Vashiti kana ruhusa ya kuza mbele za mtawali Ahusero kaheri. Ugonya visho waleyo nafasi ya umalikia uilaje mwana muche mwingine muzo kumkiraiye na amri hiyo ndiyo kala uzaimboza ikitangazwa kila mwanamuche kaiza mtawalio wosi mbomu akaisikira aza muishimu mulumewe akale ana cheo hedu akale kana ujona maneno ga memukani gakimfahiza mtawali na vilongozi angine. Bai mtawali akihenda here memukani arijonena akimboza amuri zikiripa kaiza kila jimbo arirokala akiritawala. Kila jimbo randikirwa amuri zizo kaiza ndo zozaze na kila kabila rikidhikirwa kaiza lugaye. Amri zizi zatafsiriwa kaiza lugha za kila atu zikiamba kukala kila mulume ni akale kiswa kaiza za nyumba ye. Mwisho wa